Import mod ili Direct Query, to su dve opcije koje imamo ako želimo da spojimo Power BI i bazu. Koje su prednosti i mane i jednog i drugog pristupa, vidjet ćemo u ovom klipu. Odmah na početku objašnjenje, import mod predstavlja skladištenje podataka iz baze u Power BI, dok Direct Query predstavlja samo konekciju iz Power BI ka bazi, međutim svi podaci i dalje ostaju na bazi. Odmah napomena, Direct Query opcija postoji samo za Power BI, ne postoji za Excel, tako da ovaj klip radimo u Power BI-u. I druga napomena, Direct Query postoji kao opcija samo ako nam izvor podataka baza, znači ako se konektujemo na primjer na Excel, ne postoji ta opcija, već samo import mod. A sad, hajde da vidimo kako funkcionišu ove dve opcije. Otvorio sam Power BI desktop aplikaciju, idemo na Get Data i zatim ja ću koristiti lokalnu instancu SQL servera, tako da izaberem SQL server. Ukoliko je kod vas neka druga baza, možete dodati na More i zatim izaberete opciju Database i ovdje vidite spisak svih baza na koje možete da se konektujete. U mom slučaju, u pitanju je SQL Server Database, idem na Connect, unesem server i naziv baze i ovdje se sad nudi izbor da li želimo da izaberemo import mod ili Direct Query. U suštini nećete primetiti nikakvu razliku u toku ovog procesa konekcije ka bazi. Pokazat ću vam gdje se vidi ta razlika. I znači sad sam selektovao import. Znači idemo na OK, selektujem tabelu koju želim da prikažem, u ovom slučaju to je demo prodaja 100.000, pošto imam 100.000 redova u toj bazi, to jest u toj tabeli, idem na load i u ovom trenutku importuju se podaci. Znači svi podaci iz te tabele importuju se u ovaj Power BI file. Vidimo da je sad učitano 100.000 redova, znači svi ti podaci iz te tabele trenutno su skladišteni u ovom failu. Samo ću da renameujem ovu tabelu, dodat ću prefiks import da bismo vidjeli razliku. Sad ću ponoviti ove korake, ali za Direct Query. Znači ista priča, get data from SQL server, samo ću ovog puta koristiti opciju Direct Query. Idem na OK, kao i malo pre, selektujem istu tabelu, idem na load i ovaj put samo se kreirala konekcija ka bazi, uopšte se nisu importovali podaci. I ovdje ću samo da uradim rename i upisat ćemo da je ovo Direct Query. Sad kreće onaj zanimljiv deo, a to je poređenje Direct Query-a i import moda. Za početak kreirat ćemo dve vizualizacije, to je dve liste, jedna će da prikazuje podatke iz import moda, druga iz Direct Query-a i onda ćemo da vidimo performanse. Prvo ćemo prevući kolone iz Direct Query-a, dodat ćemo samo naziv ove liste da znamo da je u pitanju Direct Query i zatim ćemo napraviti istu ovakvu listu za import mod. To je to, imamo sad ove dve tabele, to je dve liste, prikazuju iste vrednosti. Kada kliknemo na prvu listu, vidimo da vuče polja iz Direct Query tabele. Kada kliknemo na drugu listu, vidimo da vuče polja iz import moda. Ovdje ćemo samo da uradimo rename jer je duplo D. I što ćemo sad da uradimo? Prvi test. Idemo na Optimize, zatim na Performance Analyzer, kliknemo na Start Recording i zatim Refresh Visuals. Vidimo da je import mod zahtjevao 163 milisekunde, dok je Direct Query bilo potrebno 371 milisekunda. Da imate milione podataka, vidjeli biste mnogo veće razlike, pogotovo ako biste imali neke mere koje su malo komplikovanije. Znači, koliko god puta da refresham podatke, vidim da je import mod uvek 2-3 puta brži od Direct Query-a. Zašto? Zato što import mod refreshuje ove podatke u vizualizaciji, to jest u listi, a ti podaci su već u ovom Power BI failu, dok svaki put kada kliknem na refresh, Direct Query šalje upit bazi, na bazi se generiše ovaj upit i rezultati se vraćaju u Power BI. Sad zamislite kad bi ovdje bili milioni redova, koliko bi to duže trajalo. Sad pitanje je zašto uopšte koristimo Direct Query ukoliko import mod brži. Zato što import mod zahteva refresh podataka. Importovali smo podatke u Power BI i ako otvorimo ovaj file za mjesec dana, podaci će biti stari mjesec dana. Znači da bismo uvijek prikazivali sveže podatke, moramo da idemo na refresh. Sreća na Power BI servisu to automatski, postoji schedule refresh opcija gdje možemo da definišemo tačno u koji dan i koje vreme želimo da se refreshuju podaci. Direct Query je s druge strane idealan ukoliko želimo da prikazujemo podatke, na primjer u posljednjih sat, 2, 3, znači nešto što nas zanima tačno trenutno što se dešava. Jer zašto? Ako prikazujemo takve podatke u import modu, mi bismo stalno morali da refreshamo podatke, što nema smisla, tako da za takve izveštaje koji prate real time,
uzmite jednostavno Direct Query, gdje svaka izmjena koja se desi nad bazom primetit će se i na samom izveštaju. I još jedna bitna napomena za kraj, Direct Query ne podržava sve Power Query opcije. Tako da, ako vaši podaci nisu čisti, to jest potrebno je da u Power Query očistite mnogo stvari, da uradite razne transformacije, obratite pažnju koje su to stvari koje Power Query podržava ako koristimo Direct Query. Dodao sam u opisu link do ovog objašnjenja. I za sam kraj, da li ovo znači da je uvijek izbor ili, znači da li moramo sve da radimo u import modu ili u Direct Query-u? Ne, postoji mogućnost u Power BI da određene tabele koriste import mod, dok druge tabele mogu da koriste Direct Query. Neki drugi put i na ovu temu. Do sljedećeg klipa, ćao!